Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. U Belgorodu i Belgorodskoj oblasti su aktivirani PVO sistemi. Ovo je saopštio šef regiona Vjačeslav Gladkov. Prema njegovim rečima, informacije o razaranjima i žrtvama još nisu dobijene. Turska je upozorila Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da brodovi sa žitom koji čekaju na proveru u Bosforskom Moreuzu predstavljaju navigacionu opasnost, nakon što je Rusija obustavila učešće u prehrambenom sporazumu, prenela je agencija Anadolija. Stručnjak za Bliski istok i publicista Jevgenij Satanovski je izneo svoje mišljenje o Redžepu Tajip Erdoganu. On smatra da je Erdogan pun geopolitičkih ambicija i za njega je učešće u sukobu u Ukrajini prilika da pokuša da se dokopa ogromnih teritorija. Konkretno, kako primećuje politikolog, turski predsjednik možda želi da Odesu, koja je nekada bila najvažnija luka koju su kontrolisali njegovi prethodnici, vrati u zonu svojih nacionalnih interesa. Prema rečima Satanovskog, Erdogan u ovom trenutku ne odustaje od pokušaja da razdvoji učesnike u procesu rešavanja krize u Ukrajini, na način da Odesa, a moguće neka druga područja, na kraju pripadnu Turskoj.